Sasisen pat kuble ye pi baro bat pi dang ye pe ye ka kubor jong u mau por habengi ya chaprang bat ka kubor hagani ka por tungi ye pe ki mat ki bakongsan jong ka kubor kumne pleu MLA ka mau plang ye ka dukan de do kha hamau ngap bakot hadu khatnyo pon hanru pholak tengka batangon u deng ba pra form ka kali lait thau unongnya phila ban mong nga ka snap ka larben ong uba prestun ba sha kren cha kan tho Khenra trading but level license ka NHP Hasurok Shillong bypass. Bread ka kme ya ikhlung balakha klempat dap banai. Itho ka sarkar India ya ka Langdong Dai ha West Khas Hills kum ka aspiration village. Lap ki pulit but BSF ya laispa prafwe tli ki kuli balabure ha ka wege senrang. Daka skim di ba arklur tam yo ka shnong nong terlaw ban penpoi haman lagi tliu yeng. Uba Eugene Sanlengdo MLA kamau plang haka arpho sau terek luber ula pripaj ba ya kayo do kha hamau ngap ka project jong te kayo kakot shaka khathan yo poin rupholak na ka Central Blue Revolution Scheme araja khat nyo ajakat pra haka ba 100% lakarshan na ka sarkar jela bat 100% lakarshan dau MLA haba kran haka ne gajialang uba Eugene Sanlengdo ulong baka jingdon jo kane kayo do kha kanlong kalat ai kam ajam nakamata ki khun samla Shuakane nakaliang kong H papang kabadai ka Superintendent of Fisheries. Long baka jingdon kani kayo do kha kalong ru ban penyajan hapreng kinong ri do kha kinong thiet bar kinong di jong ka jela. Hakani ka blog kade life ho hector. Hadin ba lami kini kipong menta kumba omanya kami kajing porkhat menta manoban penya yo dei helor kani kanong drim bala penyen ya kani ka retail fish outlet kaba menta kasmihi kabangitan sudah pilihan mentan. Kani ka retail fish outlet kaba mod nengkong hamajing sya ban penbiang dokha ya de banirap ikini kinong ri dokha na kipung na kisnong na kitanjongi ban penpoi ya kani ka dokha bakan dan kata ka linkage preng unong tiet bat unong penmi bat unong penyayo. Bat hakaju ko por halese yo kami kajing kali hadin habot pin ong ba ami i yang tigi dokha ngakum ba ngaban biang wasdang nidang khilum pin haban ya sya katukan ni por hakaju ko por ba mot kan ni retail fish outlet hangne kamda mot than hado kata kata bade utang ya kata ka ba mot ro ban yo i ya ka jing kho jing suba ba ki nong bam dokha ke nong khnyum habaki tie mendai ra gumtuk ba boy sky boy perjong boy ka ai long kam i khoi kam penti kani ka mot banwan ra i ka jing long khoi bakan long hygiene Tiada kebentar kani ka retail fish outlet jong kani ka maungap market hangne ya ka total project ya kani ka scheme la IT rap lang ba ka central sponsor scheme jong ka Blue Revolution house name arajar khan nyo bat khat pra ka total project cost jong kani ka bomot ka jing rap baro ka wei ya kani ka retail outlet ka bani play manta kade khan nyo la ndre pho hajar Nakani ka kanyo lak repo hajar, repo percent kare ka subsidy kabamot shikho lak san pun repo hajar, 100% kare ka basinyang lalde lale ka own contribution kabade nyo lak 100,000. Dia hanya cisho ban kamshai ban kam ya shai mangi hangne hagaji shai ya kane ka retail outlet hangne kabade hangne hamaunga katkung ka scheme ngiyat tang haka shiunet kadai ka total project cost yang ka kadai 1 lakh 100,000 hadin bala ya keren lengba lengdo bakini menteri kebadai baya trekam hakane la idan kam nama ba kita kinong dia dok ha hangne ha kayo mau ngap kidan kumba shipho ngot tiade helor kene baya kene la arrange haka tagadot ba kinya biang lang baro kini ki shipho tli ki stall kumbala pi mentan pengi play Bakinya biang lang, ya kan dia la penuan lang haki sau telik hak tang haki sau yudet ban penmi ik dugi sau telik store kenang ba kita nong dia dok hak kila ban ya accommodate barokai. Kapai de komarian. Nikwa ek fish sanctuary. Yes, nikwa ek fish sanctuary. Nikwa kata. Ndai haba pipet kano niki wa. Pi dan niki jinjak kaya kicapo. Kata ka chicken spring ke jongi kau ayeng ni la koi mi shaba surok ni dong ki kun ki ni de ji nganu mong ni de bagi ya dan ke jenang ke sta
kadang ni syang kali ni tian jimbam ni tian plastik depan ni branch bar Ndai itu plastik itu ikut apa kadu kipo syakiro penjebok kemarin ke jom ikannya ke hygiene diwan ni expect bagi dukaan kin khoi apa ini jimbam Ndai habai lebih ni le penjebok hoi ni long ni contradict yang jingkwa ke jomi baka jingle ke jomi te kani ka ba iyong magani ka little fish out na kalong shisha kata kajing ai kam ikiyu jomi balakren hoi kadai kumala patay menai dai basan makipun kibawang pan ikiskim tipung Henry kumala patay kampapang menai lai pulai hajar metrik ton kidokka kiwan naba hapo hisnen patkan real kaban nakashno te piken ka kajingnya per menta ni ko ya hajuk babro ko yang keduk jam kisama kiwan po office kiwan pangkam wan jam Henry kini kila maka sarkar kalale kasyong hangi mangin penangkam leki mangin play kalat kalengki nang taki way ko ki jongi kumbong mai kong ne mangin long self reliant long self sustainable no kabomi nang ni kasakut hame kamu ka business jom kan ni kasyong kumbai akran i pasan ikan i menteri bahkan ni kayo pelate kayo kepada center jom kan ni kathai Kibawang nanti na west, southwest, na west, na east and west, soyong ru, kibawang nanti na Mokorea ru, kiwan na hindi ba niya kayo. Beli niyo mga, ban localize, ya kan business. Habang ka localize ka business, kapisa kasa hami. Nakapisa kasa hami, mana baroy? Niroy mangi. Tengah kentugan, habang isyem ikili kiskim, kapagawan na kasokar, pangin pentrekam, hot mereka. Umday bang syushim bangin syupin luput mereka bisa kalau mau koridor kapor kalau mau koridor tingin penangkam hop mereka ngamdon ban ang hunday nga syukurpa kung ka example kalau menuntakan ni kapasar ka kalau an example na mata kibay ki bukan ki bedang ni but say ngidon ki dukan di no masih di no senyang Bakung jo nila ban le ane galang baju hi amata kini dukan do ro jo ama bagi promote mek hygiene ana bagi sini song bendong itir main case ki brio ki papoy kena ki klum papoy po hospital kari ke of hygiene and because of this small kumangyaw ng hensting ki jongi ki wara ke jingpang ki diseases Bawala ka Jepang, ka Jingroy, kakam ka Jam, ka Jingroy, ka Jingkoy, ka Kiyak, kakata. So, all kini provide kilong interlink na matakaroy ka pa. That is, ginong instinct eh. Kamangilu, kunjo, kinong siyang habang iyo, kung kini, kidevelopment na po, kasi nang katawa dyan, bangin, kumbala, kapat mo na ikong siya maba. Bangin, let ko, bangin, penangkam hog, bangin, kundo, Pangin siyem ya kali mata kajing pa kajing. Syuk. Unongnya jong kawai ke kali Innova badon ya registration number AS01LC nyau lainot ulalai tau da kasaj hadien ba wei udeng ba ubahe ulaklem bat tangon ya ke kali jong u haka surok Shillong bypass tang mare light ke jingking sun halat umroi Hariboy district kani ke jingjia kala jia ne ke step ha ka por komba shipau baje tam ai padu niu deng ba ulaban bet namar pedeng jong ke tega kali kala du ba kani ke kali kala julor phom
Henry don bokpan bamsyam ladon manu-manu bamensau hakani ke jingjia namar unongnya jong gete ke kali umsyam ladon satya hapo jong kani ke kali. Kijong iba siguro kijong bapenya, kini kiputok yang bisi, kijong ikoma, kijong ba anten, nakau Jerman kijong kaki sesti ba menteri lah. Kini kita menjual seperti. Tebal hati tahap seperti nanti balik kijong. Ndai ba ubarna uprestun utau kumana uthe kepi bisa. Mereka orang yang pergi ke tujuan parti, atau parti yang dibentuk. Kata Bang Idon ke prinsipal basket, Idon ke mon ke berjuang. Syakran ben terus tahu, semua persoalan apa terus. Drodur pulau terus tahu, semua ramai persoalan. Hakan dua orang bersyukur ni. Mereka orang pergi yang berikan kedong ring dosen. Ingin aja. Nah, itu pergi haji dosen dia orang pergi ke dalam dia. Tu baru boleh tunjukkan. Sakren aku kan ni. Ngomong mami. Mau kita apa mau? Nak kesenyap ke Arab. Nak kata apa pun. Ni kami itu kejadian itu sok baca. Berkata ya. Dengan waktu kau yang hidup jom kepartian. Hamne mau. Kau yang Kristo. Ba ne UMGC jom. Ubadeu kandidat NPP Joni Naola declare Ubadeu kandidat NPP Naola tersersi segala bahan penjot dan Romeo nama bentar di Ukraina ngiri syurga nak bos, ini bersyukur nak buat, yo accident. Ngiri syurga nak bos, bagi dia nyala menjagakan. Siapa kaum kebesnya, but siapa uklan kebesnya. Banten keladur yang konstituensi ban yang jelas lagi berlaku. Katakan kuat orang ini dengan kuat asupan dokter
ia jong ka blok tong dia terus tong Pangila ia kapan kurang dia ini ambul di jong But going along road ki batik play but ki snow it ndai but natural going ya dari school it crop it pensar ya ki paita bagi ai ki pensar ya parti NPP Aune uarja apulan election kawan buat Nah, district council kinam issue ra, kelam ka date of issue, kelam ka valid up to. Kaseng National Henyo Trap People hapo ga jingalam jong uba David Maulong President bat ba Carles Bon Nongbri Organizing Secretary mentai kasngi kilali ban khanra ye ki dukan ki hotel bat ki dhawa Hasrok Shillong bypass baha bapo ga chnong mau khanu hadin ka jingo jingtep ba ki don ki barjala ki bomdon ki kot ki sla ki babyang nadu ka trading license labor license bat ki we Hagate ga jinglai khanra kaseng kalalap bon na ki barjala ki batre hakite ki hotel bat dhaba kimdon ye ki kot ki sla ki babyang bat kaseng kala khang sndon ya ka ka hotel ba kamla ban penbiang yaki kot kisla ban la airport sipausngi ban la kimla ban penbiang hapo kani kapor kinom sha ban play show ya ketika dukan shosho ka seng kala mahamru yaki wei bat khamtam ki khasi ki babu nongtre la ki barjala bakin penbiang yaki kot kisla khamtam ban tem naki kam sniu kam sme Pada kasngi ngilawan kenra kenang sini amar ba katkum ke dia nanti jungi keseng ilaya nanti mentala jan arsne me but bangin ai ke jing sikri pai ba nang ne skmat ter pada kalian jungi keseng hi di banjur kibriu ki wan nabar ki itu ki trai jaka trai muluk hang ne haswa ba kinwan rung ki di bentip ki kendon jo gajak benriu ki badan lang ba ki district council ki badan lang ba ka state Meghalaya ki badan lang ba kabor dan kisim kabor dan kisnong but hako juga po nakalian gajungi kepat jur ki trai dukan habaki wanra ekibriu ki madabar kidei ban lechwa sekini ki an ki basalor namar ngimtip kidei kibriu ko kumnu ki wanrum sene bon business ngimtip yo lese dei kibriu ko bonri nakino kino ki kampus new ki kam jobo haki state ki bakidan ki jaka bakidan enak kata kadau kumengingi na kapor sa kapor bakadon ki jingra bor ki jing sak peniap klep ki jing ja no kibriu kumban syuk kepen mau mantang men kene ketu ke Scorpio kabla tenra ya ketu ke check post jong ka COVID-19 hang ti umling kala dia ke jing rabor tikade na kadau jong ka jing bom pikir ba kamtam ki check post ro ki kentu ki bor jong ka police department ba ki dei ban pej ba ye ki bri ku wan namar bakawan ra e ke jing ma kon ra ke jing seir kamtam yingi ki jak ben rit pa hang ne hari lom kasi te nakaliang jungi ila kan rasya artli ki dukan berkawi ke dukan te imsya syu beli kublok presiden suppose ni penbiang ikut barang kata ngin one check lada 4 penbiang ngin kang sundan bat kene ko kedukan te kat kum ke jingi kalong ba lai le hi beli penbiang tang ba kapori niu kala palat nomor nadu arajar poi do arajar puar ba jandak sistem 4 niu katak kaduna ke council kat kum ke jingi kalong bam dei tang hang ni hari kui kedukan ibaran kisor ibaran kalian saudang karilum kasi jungi kala pendu nong sya ke council ban generate ya ke revenue man siu ya kajana ki bubun na kapata ki nong trade council te nakaleng ti kaseng gimban se bagin hapan kiuro war hadus council ban kentu ya ki bari pek na kapata ki labor license trading license berkiwai te tanggine blesibon Mata kasngi nga presiden juga national new trap people ringkat batu Carles Bon Nongbri body organizing secretary juga senghi ni wana po central body mtas ni shane seding peso habang ngilap ki atli ki dukan ki ba kinong tre ki jong ki kimdon ka kat kasla ka bombyang ki babun ki di bawa po Rajasthan pai ka kawai long pai ba kalong mangingim tut la ki bru ki wan tre shane ka slong na kawai ka jing susi ka jungi kalong ba kim bot ka an kumbaladon hane po ri kasi junti adungi haga ba ka kat kasla ki di bombyang kamtam ki try ko kamtam gune try ka dukan jong hadin ka jong ka bayang mata utrai di para kasi jungi gistona hi baki seng dukan kemne kamo sulong no sobha ban ni penbiang no kot kesla la da kiwan ginok tre batmai shwa ba tre yeki penbiang so kot kesla balada kino seng balang like nangi kiwi seng balang pila ban cek ini training license labor license gitu pi long pila ban penbiang lupa kanam dan kedinge sniu jing ket para kasi jungi
Te mentas ni ngas ko abanong tanggawe hi bakawi kedukan hang ni ka bangi lalap ka beningkong. Nilawan khang kerdap ya ka bangi aipor si pos ni ya kita juki ban penbiang lu barok ka sla lam ta nginum syak sna lu plisu. Si pos ni ka bementa kedukan juki kan khang kerdap. Lada kim khang kerdap nin khang sendan cerita nginum syak su ban pli wala da kilasna ko selalu kalau ma kidi ban senalut mentahi kapor nila aipor namar kilo ong prasni menakan ya belalai nila alai in penbiang ka keslah Henry Kim Don rum ka proof ong gum gane kedukan ka baar ka bangiwan pik bakila kidon ka proof bakila alai mare aknang masutho iki namar ka kam pa iba kam tam ka simpor sisni arsni teng cibna arnai te ngas kuntu tanggawai ya borok ki pa iba ki badi try dukan ki bawara iki dakhar ki bari banabar bantrai subha ban penbiang ka keslah juki kenang menamdam jikijing ya pi badi ngir kum juhe Kalong ke jingjia ka bas ngausen bat ka bakta shisha ya ki imlang salang ha ka bagi paj ba nong shong shnong jong ka them yo new nongstein West Castle District hene ka step ke layo bantam ya ka mediap jong iwe khlung ibadang shukha ya ka met jong ite khlung lalap da we urang ba ubalamut banlik pu per bantung jingthung ha ka te ga jaka bat la shubret ha ka te ga jaka ka ba khle yo nongstein damanu rimano bat patip setia hadu menta Laong ru bai te khlung ide ibalakha khlem panda banai but lese idang tangkum basan ni henriu banai nakpo jongwe kme ha ka bai dei bat kani ka jingjia nakaliang jongki bor panya chnong marsin tip kila pentip no marmar shaki bor jong ka an na ka banta banle ye ka badon kam bat ka jingto kit ha ka bai dei bat kani kadang ya chakman nakaliang jong ka chnong ka kirpan ye kino ki badi kme jong ini khlung bakinwan ye kendo bat ki bor chnong khnang bakin la banyaram bayo lese idon hapneng jong ka jingshem jing bat ke jing jenjar jong ke jing im te mene ha kapor shiko buji nakalian ginong song shnong jong kane ka dong themiyo kiwan ban tunun kam ya kane ka jaka numar ka dei ru ka ikper bare ban thum jing thum kum dunia ba kim giwe te hadin tu yu don we ba imut ban wan puk per hang ne ndrei lalap ya ini khlung bala bret tip da manorem patip hadu menta tena kaliang jong i la pentip hangi kinong penya jong ka dong themiyo te ondang ila wan ila pej bah ila pej benia ba ide khlung tingin pat itu ide khlung container rang te hadin kata ngina kaliang ka dong ilej no po thanat ilej ya kendu yo usi tingi bu da ka FIR ha po thanat onda kuntang ki wan kila wan kiniki polis tena kaliang jong ngi ka dong themiyo ngi kerpat kan ya kino ki badai kemi jong ne khulung ne jong ini khulung bakin mi shikmat bakin wan oi ngim nom that ya teng jong i lane ngin nom penstom i te lada long kepala lada don mano ba bread ini khulung lane bawan bu ini khulung subha banwan banethu hangi kino penyat shnong jong ka dong kanang ba ngile ka badon kam yo ini ikimiru idon ha kajing sitom ngimtip ya kata lada iwan ha bangi kinong penyat jong ka dong tengin le ya ka ka badon kam tengin tepat ba nginom ya thu hano lada de no ikimi Kajingli aji kai jongki start science na ICAR kerdem haka baidei bat karep karyang haka chnong langdong dai haka teyau kabaladem kala ai jingmentoi shiboni gi ba namar babaro kinong shong shnong kidei gi baim haka rep karyang haka ni kathan jongka West Castle District haka tegesngi laidon langru dau sodar shnong ki rirang ba bat ki ba kajingli ai training jongka tegi scientist kadei hadin baga sarkar pdeng lengba umentri rang ba du kari u Narendra Modi ulaitu ia ketiga shnong kumka aspiration village nadu usnem baladem hadin ka jing ai training la samru ia ki sambai rem bat ki tiar kitar ba ki pat ba kin pendon kam ha ka ba ai ia ki jing thung bat ki we pat ki marrem to nakaliang junga uai ni kinong song shnong u balayo ia ka training dengan penpau ia ka jing ai khublai nang kong ia ki scientist ki balawan ban ai training ko ka shnong jong ilang dong dai tena kaliang jungi ngilayo jing mentoi sibun na kini kinong wan ai training kibal ai training sifang karep karyang te nengkong hakabangiyo ya kini ka training ngilayo sifang karep kelum te hakabangi sngo kubing snap ya kini ka jing ai training jong kini ki durang ba na ki department ki bafer sifang karep kelum te kani karep kelum kaya haba berkesinong kathau berkathan jongi ki badon sini ka langnong dai te nakaliang jong ngamdon sibun ngai ai kublai kerpang ye ki officer ki balawan sitom
ban penpoi hadu hangni senong lang dai jungi bat kabar ngai kublai ru ye saudara senong jungi ye bala yalam jungi bandon ya ke jinga teli ban penroy ya ke senong kathau ke jungi di tangki ni ki tin ki bendiat nagaliang junga kublai sibon ki balawan ban ai training lane ban ai jingi kai ya ke senong lang dai ke jungi haka bede kamriang ya ke tarik nyum kan mau bhasyu hanrai kiladon hakini ki benai hamtam kum ho benai Desember lawan ke ba ai training yangi ki ba ai jingi kai yangi sepang ke kamriang nadu ka agriculture university kabadon hakardam kulai hamtam balawan mikmat asyaka senong jongi da i din jong katai ke university i Dr. Behra bat ka tim ke jong u te naga jingwan ke jong u amdai tang ke senong landai lawan jungo ik school baro kumta nilio jingmentoy sibun hakabade kamriang nang ta hadin kiladon na po ICR langba director badan burom jong ka ICR kilawan ki scientist ki ba pher ko me Dr. HD Talang nang ta Dr. VK Verma nang ta Dr. Van Lal Ruati nang ta i Dr. M Bilas Sini Devi kini kidai ki scientist ki bala sim jikitli ban one eye training nadu ka rap sieng nadu ka rap han nadu ka rap sentiu bat kiwai ki jingrap ki bala one eye jinghikai hapo jong ka sinong ka jongi Hadian balayo ia ke jingtip ke batikna ki BSF bat ki pulit jong ke Southwest Kasil District haka arpu South Rik Ulber arhaja arpu haka por Henry Shiteng kila penlong ia ke jingle kinra haki than kala pahar Southwest Kasil District kabre hak output bat ke Bangladesh Katkum ketelong kubor na Superintendent of Police Southwest Kasil District uba BJ Lalu laitho bahaga ni gajing lek kenra katai ke kenhun kalalap ya ki kuli ki belaburi haka we kesenrang ban ki belasong haka plajri Shushu laitho ru banakan ni ke plajri lalap hadu kendai fa artli ki kuli 5.56 mm chispa arf kendai tli ki 7.62 mm but chispa andriu photli ki 9 mm but lakhen kulum baro kilong laispa prapwe tli ya baro kitiar bala yo ban kurup la aitino hapo ka gomakhat outpost Kalalong ke jingkemen bat ke jingkerku ke bakrau ya ke snong nong terlau ke badon Hariboy district kabre ke wayne ke snong ke bama jing mentala bonsnem na ke jingker do ha ka ba ka jing pos niu jongki banyo ya ke umbam umdi ke bapaka kala urlong sendan menta ke sngi hadian balala ban pli paj ba sendon ya ke skim umbam umdi ke balatip kum ke nong terlau combined water supply scheme ha ka snong terlau ia ketika skim lamang pisah hadu R. Sanpulai kelur tengka lengba jong ke Jal Jeevan Mission jong ke tenat PHE ban lawan ban pli pai ba dau ba Mineral Bonds MLA ke nong po ukum ukongsan ha ke jing edon lang jong uba balajit rani MGC ke nong po ba I lamare SE ke tenat PHE Riboy District ba DD Umdor SE PHE Shillong bat kiwei ki officer na ke tenat PHE ki riurang ba kirang ba snong na ki snong ba pher rangkat ki longkme longkpa bat ki khon samla jong ke te snong habakren ko mo kongsan uba Mineral Bond ulapan pau ke jing sau kemen banyo I ba ke te snong kalayo ya ko umbam umdi ke bapaka hapading ke jing po mat wat hadin bon snem ka jing ma jing ka bakrau na ka jing keru Henry menta ki pa ba kim nom kuslai shu na mar ko kalapoi haman laki thliu yeng
Nalo jong o kongsan layo ru ia ke jingkren na ubah I lamare SE ke PHE bat lapen pu pen peng ru ia ke tegesngi da ke jingruai ke jingshat bat ki skit lengkot bala shimmenta da ki samla bat ki long keme jong ke tegesnong ban pen I ba kumno ke snong ke la nado bala yo ia ke skim umbam ka bapaka Agar digesgi, naga bentang ke jing pelut bersim, jong ginong yalam jong karai, ke jing teri sitong jong ke dorbar senong ke BWSC, aga balala, balio ya kan nega telong. Ke jing kerpan naga liang ke jong agalong, ya ginong song senong ki beran hopok kan nega senong, bat kumju ru i ginong song senong ki beran hopok karai umwang, bangin sumar, ya kan nega telong kesus, kabalong kabokong san hatu katakan. Gisut hu ngipet tentang kajing terkong jaga perthei kajing be jaga ler kajing terkong jong ki wadud ki telung bapher namar kata kalong ka bakongsan bagin sumar ya ki telung ki jongi kubelakran mene bagin kan lagi gitu dilado mothong dilado khusus anak makan nyerah pas penjernam dan pensiap makin mi ki ki besemur Ublay ulah ay kerpang yang ini, ya kalau air ke bakut ke bagian dari bensin. Ublay ulah ay kerpang yang ini, ya ke sengi ke ay ke jingsai yang ini. Ublay ulah kerkusi ke teye, agi dengkem ke jengi kibriu. Andai ke basumsi kalong, badai mengi kibriu, kibendriu kibala penjat penpra, ya kali ke mariang ke ublay ulah ay kerpang ini. Kajing pompat hari giding gisi, akaleng saudong, kajing khang pathar gi klau gi pedap. Kapala imah hadu kata-kata. Ngelek keleng saudang mentang impe, kidan sibun. Kiba tangi ki klau, kiba penterkong, kiba tang kelumar, ki klau ki pedap. Poi sekirut ing kirut sem hasilong hatau. Kalau nge ke basusi, ngasau ben kentu, ya ki paranong song snong ki dorbar slong, ki senglong kemi, ki seng samla, mengimpek perman. Ba kini ki kemdei banja. Ladangin pom ya welding, tungin sim ya pledge, bangin tung shipho teli. Ladangin pom shipho teli nam tagi jingdon kam gidong i ben snaying snasem di wi jingdon kam, tungin tung shispa teli, bat kumta tercer. Ya kajingdon kam kibak kongsan tam ha kipat ba nong kendong gejungi, hamtam ha kabaydey, bat ko umbam ko umdi ka bakhoy, ka bangi don kam. Ngila banong ba ka Riboy District ki jongi haki por ki ba mersua kadi ka way na ka district ki ba mat ha ya ki jingpang ka justom lagalong ha ka cholera ka jingpang penhiar lagalong ha ka jingpang malaria ki jingpang shit bat kiwi ki jingpang ki ba mangi man bat kadao ka ba lang penlong ya kita ki jingpang ru ka way ka day ka magima banyo ya ki umbang umdi ki bakhoy kadi kata kabaar nang ta kalong ba ki bring ki jongi ki hap ban pelut da kapor kati kenta ko balakren mene banginyo bansa ki jang kinyat ya ki khiu ki pliang ki jongi sadu sekiwa ki bajengai na snong akan mau kapor bangadang redlu ni hapan niat sa riat ba banyo iko bantong bansa ki jang ki jongi teng kapor ki dang red hap sau slop rangkat baru kriu kiam hakle kakejat hap ban supan kedor banyak site ban lain nak ur kata kadi jing ki bang iman hakipor ki bamansua andre nakaliang jong ka PHE department rangkat kajing bay tengka nakaliang ka JJM hapo ka district ki jongi hapo ka jelar kumju hakariru kumju mentah ngila ban yo ko hakihin ki sam ki jongi Service sungai, adon tak kartat lekusnya next year. Pengadaan bentang, aku gini program duduk kalau ibu rumah mengerit kita alam kelar dari asal dari September ajar aku atau kapolri dan disi bermenjeri dan lang atau kapol di plus mengadaan plus dan buat pir su hawa abang ini ngogret ni kaskimo jadi ke seni sak kemal agak jengil dan kesenong Brokaway. Di ikan ikan skim untuk kapor ni kami akan kaji menri akan revalidate menri kira su hadiah tak kira ni akan kaji satu kapor hapang ni asan sini kami akan ai haman kriye menri tangi platform menri
Lakan buat kelai ka CJM tak tahu nyapai. Haman lagi klien. Di Latai gini ka scheme haka jing mang ba atro sampulai lakte. Di kumbai ong yung pasnong ba shen kan shinti lo ako dia sini ka scheme. Kemudian ke ba tangka infrastruktur kan ni ka jing tere pasnong. Andai lu tolong aduh tipi kan andai tu dia si mana ba. Di antara IT kau ingat apa kan tu itu ba at least ada yang dia si ya hakador pasnong kayak kensai man kriyeng ay namar pedan kami ban ya dum sa bakila otherwise to kimdan functional ko do finila on maintain kami ko so namar halina po to dang kong dang ba halin like snap in pipe socket in pipe you ta fiap idan on am bania ben hai kita sebelum ta ada uli ko pipe ano kan jadi ko ta kai di ko bai also nga kan tu yiki ba naganyang WSC also ba ikan di ko na makla ka ingatan ka wa kerdok makla di subah sumare ka penlong bagi penlong jernam ya ka di mencisi apa artri ni nang celebrate ka world war today abor ko ga pathai the theme jong kini ka jong tos nem ko long ba making the invisible visible groundwater making the invisible kapag ni hang ni apa ni dan bok hasong di ni ban kam bandel sebab handau kan yo nang depend dia lagi surface so semua jadi tolong ni dan ini mat pois itu kata bentah marah ka jala dung hi long kebagi bataping bagi pendekam gitu ling karang duna ha terbumut kami ka groundwater jadi ka konsel kan kanang bot jika tungi la pois ka bukut jong ka thop khobor sa sisen pan koble shibon ya phi baro tada hadu bangin de sembiang koble shibon